Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagawid ni Melody iti lugar da nga agdadagsen, kat nadlaw dayta ni Nana Diling. Kinasarita nga ron ni Nana Diling ni James, kat imbaga na tinadlaw na. Kinasarita nga ron mat ni James ni Melody, kat inaklon mat ni Melody ti kinapudno. Nagdesisyon ni Melody, apanawan na dagiti agaama. Gapu iti dayta, kasta unay aliday, tinarik na dagiti agaama. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ana pauluan. Naroko, nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wen James, maipasiguradok daytakan ka. Iso nga agrubat kan. No kayat mo, agpakuyog tapay akin ni Alan. Sana bale, awan trabaho da ita. Ore saanan, mabit lang nga ro, tenak agpelas. Orayan na kulit salas. Tsak na yung pagarok ni Mia. Dito'y gayam training center dagiti agmasmasahit imayanta. Kat na-endorse nak pa yan. Apay, di mo kayat? Di mo ka di kayat tagyan dito eh? Saan matakas ta? Nasdaawak lang. Nakadumot gayam dagiti kapanak iti kasasaan dito eh. Agyaman iti panangyag mo kanyak nito ya. Awan anyaman na, James. Kat, anyang iti planong ita. Agawid akpay. Isaganak dagiti amin na kasapulak. Kan kasaritak dagiti anak ko. Kayat ko mati makasursuro nga agmasahe. Tapno adda na yung tibusbusan dagiti anak ko. Do bilang ta makatrabaho akton kas masahista. Sigurado kayo kadi iti dayta a desisyon nyo, tatang? Kabalan nyo kadi ti agmay-may sa ijay syudad? Wingag paiso, tatang. Amangan mat numarigatan kayo, numapan kayo ijay. Saan, anak ko? Para kada kayo, no apay akayat ko ti mapanag-training agmasahe. Sana pale? Adamat ni Lola yo akan kadwayo diti balay, kabayatan nga awanak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Jak baybayan dagiti apo ko. Gamhusto ti ko na ni JR. Kabailam nga ta, ti agmay-may sa ijay syudad no bilang. Awan mga sikaso ijay kadagiti kasapulam. Didak pagdanagan nanang. Karaman day tayo ti training mi. Isa masurok to dagiti rumbang nga ramidag. Nangruna ti mga sikaso kadagiti kasapulak. Ala, agan-an at kangarod ijaya nako. Di mo liwayan ti kumamang iti apo. Agyaman ako na nanang. Diyos ko, agyaman karagiti ado at tulong mo ka na kami. Naggraduaran na giti anak ko. Babayan karagiti parabor mo. Tatang, at iti meriendayo. Inyigan kayo dito salas, tapno makapangan kayon. Makumikom kayo mat ngamin ag-review kadagiti lecture iti panagmasahe. Idinto tanalpas yung mat ti panag-training yo. Agyaman ang iti merienda anak ko. Amom, masapul lat ang agtultuloy ti panagsurok. Nga orin nalpasan ti training ko. Tapno jak malipatan. Wen matkit di tatang. Ngam saanan na masapul ng agtrabaho kayo. Agpada kami ka ni Manong JR nga ada natalgad apanggadan na. Bay andak lang, anak ko. Napigsa akpay. Iso nga agtrabaho akpay. Sige, ada kada kayo day tatang. Basta diyo abusun ti bagiyo Gapot ada kami mat amang tulong kada kayo. No anyaman ti kasapulan nyo. Wan yun anak ko. Ni kagdanag. Diyo ka di mapansarong karan ti inayo iji syudad. Nabayagan na di nauding sa sarong karda dito balay. Akadwa na nagiti kakamsatyo.
Mapan kamin tulatan inton adawayami, tatang. Makumikom kami pa'y ngamin ita ni Manong JR. Kan maysa, no talaga kayat na kami ang makita ni Nanang, di iso kuman ti umay dito'y balay. Wan mat kat di Hangam ulitek ti kanayon nga ibagbagak kada kayong agkabsat, Eunice. Di yu gurguraan ti inayo. Gaputa inayon tulatan ni Melody. Paday ta pari Alan. Lalpasan ti panang masahik ken ka. Agyaman na ka, pari James. Ay na, nakaginawak manen gapoy ti panang masahim kanyak. Awanan yaman na, pare. Basit lang na ita, may kumpara iti adu-atulong mo iti pamilyak. Inaramid ko lang ti rumbang, pare. Ito yung tibayad ko. Inton madamdaman ti panang itulod ko ken ka, mangal daw tapay dito'y balay. Gaputa nagluto ni bakit ito espesyal amasida. Ay, doon na pare Alan. Jak atrasan ti grasya. Unayan, James, anak ko. Kasta unay manen nga isem mo. Kalpasan anay babam ti awag mo ti ta cellphone mo. Adda ka di jak amaw. Ay, adda kayo mo't gayam ita si Dagnanang. Kitkitaan dak mo't gayam. Naimbag man tanadlaw yu dayta, Lola. Amuyo ka di? Addan baro alab life ni tatang. Ha? Anya, nadlaw mo gayam na ita anak ko. Apay, kaguranak ka di no bilang taagayata ko ni ti sabali. Sanda kayo kagura, tatang? Karbangan nyo dayta. Ngam sapay la kuma. Tayam amuyon tumet kada kami tinobya yo. Tapno makita mi met, tatang. Di ka madanagan anak ko. Awisek to diti balay ni Rowena tapno amuyo. Sige, tatang. Urayan mi ti panangyam amuyo kada kami kini Ante Rowena. Kumusta kan, James? Mabalin ka di asarong karak dagiti anak ta. Sige, sobra ka. Apagiso, aday ta na iti anak ta. Gaputawan serrek na ka nagiti trabaho na. Agyaman nak, James. Mabit lang, inakayaban nagiti ubing. Kasla, kaano lang idi pinanawan kayo. Katsapay ko ma, tama pa kawan na. Gapo itikas di nga inaramid ko kan ka, James. Ita, agbababawi ak. Gapo ta saan anasaya at tilinangan mi ka ni Bernard. Nagdakas mat gayam ti ugali na. Melody, ibagak kan ka. Naawat kon tikas dyan nagbanagan ti relasyon ta. O sige, panawan ka pa dito salas. Tayo ibaga kada JR kan Eunice nga daka. Sige, urayag dagiti anak ta dito salas. Kailiw ko idan ang makita, kan maarako. At ti merienda, Nanang. Mangan kayo kabayatan ti panagsasarita tayo. Uwin ngagpaiso, nanang. Agyaman anak ko. Eunice, kumusta kan anak ko? Kailiw kayo magkabsat. Pasensya kayo. Gaputa italang anak kasarong karak ka na kayo. Narigat nga minti anda pa nagbiag mi. Iiso nga. Apay ngagsangit kayo, nanang. Saan ka di anasaya at ti kasasadyo iti sidong tinangisukatan nyo kada kami? JR, anak ko. Manong, anya ka kadi. Amangan no agungat ni tatang. Numanggag na ti kasta nga ibagbagam. Pasensya kayo, nanang. Sana rumbang tikas dyan ngayong bagak. Maawatak tirik naman ako. Kataklo na kamasul ko no apay ang nagsisina tayo. Sapay lang kumata mapakawandag. Nangrunakan ka, JR, anak ko. Pasensya kayo ni masidiga kada kayo. Jak ngamin kayat nga agpipin na sakit kayo. JR, kinasarita kan, may papaniti da ito. Saan ka di? Sorry, tatang. Nailuyo sa klay ti emosyon ko.
Pakawanendak nanang. Nalagip ko lang amin tirigat mi. Idi pinanawan da kami. Pakawanan dakmat, nanang. Nupay kanayon nga ibaga ni tatang asaan ko mga agsaksakit tinakam mi kada kayo. Nga, makarig na kami matlatta iti kasta. Di kayak tanag. Dakkel lata ti respeto mi kada kayo. Ipatpatag da kayo lata. Gaputada kayo lata ti inami, nanang. Agyam anak ko. Dalpay ti abaga ni Melody apiman awan ako. Apay, di na maawatan dagiti anak yaw. Nasaktan la siguro ni Melody. Gapoy tinasaunag iti anak mi ken kuana. Angam ket de, nagkidaw mo't lang iti pamakawan ag itagkabsat iti inada. Ure kas di tinaramid kanyak ni Melody. Jakmat kayat nga agsakit tinakam da ken kuana, nanang. Inadalat ta, nga uray anyapay tinapasamak. Wad anak ko. Katawan ba't siguro ti makuna ni Melody? Gaputa di mo inya dayo dagiti anak yu kankwana. Nga oray pinanawan na kayo idi tiyempo tirigat yaw. Gaputa kasta ti rumbang, nanang. Diyak namin kayat nga dasakit tinakam dagiti anak ko iti inada. Ala, imasahin akman manen, pare James. Tanay, nasakit ti bagbagik, kapoy ti kado dagiti trabaho. Katuan na, pare Alan. Nasayat matanda ka, tapno anda customer ko. Ay katuan na, awan gayam. Kaano ngayam amom kada kami tinobyam. Madanong tulat ta, pare. O, anak din. Sumreg kan ita massage room, tapno masahin kan. Sige man langan, pare. Angam ne, di mo ibay-bayag ati panangyam amom kada kami itinobyam. Di ka mananagan, pare. Mabiitan ti panangyam amok ka ni Rowena kada kayo. Naimbag man ta nakapasyar ka dito lugar mi, James. Kunak no di mo ipaypayso ti mang sarong karkanyak. Kunak no itilatan cellphone ti pakangkangagak iti boses mo. Inkarit kan ka nga umayak dito lugar yo, Rowena. Isungad da kita. Ket no mabalin, si kamat ti awisek nga umay iji Ilocos. Mabalin? Awan parikot iti dayta, James. Sumarong karak tumat ijay lugaryo. Agyaman ak, Rowena. Kayat da kang kami na makita dagiti gagayam kan kakabagyak. Kan may sa, kayat ka ayam ammo ka dagiti anak ko. Ngam, kayat dak kadimat lang aparakan ka? Amang ano saan? Nasingpet dagiti anak ko. Isu apat siyak ang maawatan dati relasyon ta. Oh, umay ka, Rowena. Dahito iti balay mi. Ala, James. Agnervyos akmatan. Awan rumbay nga pagdanakam. Mabitla nga. Ay magdananang. Kastamo dagiti anak ko. Nanang! Eunice! JR! Adda kami! Umay kayo! Nay, at dapat kakuyog mo ang nagawid anak ko. Isu ka din dayta ni Rowena. Wala nang, iso. Agpada kami asaan na makakita. Tila nagdumaan mi, kat adda pa'y basit makita na. Sana kas kanyak, naming pinsanan anay dip ti panagkitak. Kasta ka ti anak ko. Naragsakak ang makaamamukan ka balasang ko. Kasta akmat, nana. Mala, mabit lang mangisaga na ak iti pagsasangwan tayo. Na, yun isa po, kada kamot gaya mo dita. Kit kita umutlatan ni Rowena. Lola, dayta ka din na babae tinang isukatan ni tatang kaninanang. Masigurado na ka di? Adi ng tulukwan ni tatang? Apay mata na kasta ti bagbagam, apo. Kontra ka kaday iti relasyon dakin ni tatang mau. Apay, Eunice, apo.
Ket kita umitlatan ni Antim Arwena. Umay kan. Umasidag kan kwa na. Apay, Lola. Dayta ka din tinangisokatan ni tatang kaninanang? Apay, masigurado na nga ta. Adinan to pasakitan ni tatang. Pangasim ko maanak ko. Bayam apanagnikak nga awan madi apinsar ni Antim Arwena kanyak. Pasensya kayon. Agawid aklaangan. Jak kayat asyak ti makagapo. Iti diyo pagkikinaawatan. Saan ka pumanaw, auntie? Bisita da ka. Iso asangailyan da kamet. Nalabit. Naklaat lang ti kabsat ko. Iso akas day ti kunana. Baybayan nyo pa lang. Nga masigurado. Saan a kontra ti kabsat ko iti relasyon nyo kinitatang. Auntie Rowena. Sapay ko mga rod takasta. Jak kayat asyak ti makagapo. Ti diyo pagkikinaawatan. Di kagdanag, Rowena. Nalabit, naklaat lang ti anak ko. Iso akas dyan ti impakita na. James, nakaluto akon. Ingkaayabanon dagiti anak mo, tamangal daw tayon. Si kanti mapan mangayam ka na kwada. Tapno maya sidig mo ti bagim ka na giti anak ko. Mabainak mo't nga rod. Sikan ti mapan mangayap kadakwada. Taang mga nudida umay no siyak ti mapan. Ay na, anya kalakit dinaya. Mala, umay ka. Dua ta mapan mangayam ka na kwada. Wow! Paborito tinaluto ang masida. Talaga, Eunice? Sige nga rod. Agtugaw kan. Tarama naman ti lutok. Sapay la ko mata magustuhan nyo. Talaga? Da kayo tinang luto iti daytoy, auntie? Uwen, Yulis, anak ko. Iso amangan kan. Kataramanam ti luto ni Antem no na imas. Sakman lang ang ti agtugaw. Kan mangraman iti luto ni auntie. Saan samot ang mabisinyading ko? Sika talaga, Manong JR. Ala. Agtugaw kayo nga rudan. Sapay la ko mata magustuhan nyo ti lutok asimple. Talagamot pari James. Agdenden na kayo gaya man ka ni Rowena. Isumot laga ay ma-blooming ka. Nagasatak nga rod, pare. Gaputa, inayat nak ni Rowena ay tinapudno. Ikasar kong tumot laeng. Ngam agurnong kami pa, tapno ad nawadwad na mausar. Katwen tinapateg. Kat agkingkinawatan. Kan agpimpinateg kayo. Awan gayam. Kasanon ni Melody. Amo na ka din ti may papan kini Rowena. Saan na masapol ang maamuan na, pare? Sana bale? Naragsak mo ito iti sidong ni Bernard? Di mo't nadakamat mo idi kanyak. Asan na nasaya ti relasyon da. Gaputa dangdangran na ni Melody. Wen, ang saan na mabaliwan ti sitwasyon, pare? Addan sa bali nga ay ayatek. Sabagay, ang nasaysayat mo't laeng. Magsarita kayo kini Melody. O sige, pare. Kasaritak to, inton sumarong karmanan iti balay. Nasaya at tanadanon ka dito'y balay yun, James. Wala ta, day of kumatita. Naimbag man ta, nakalagip ka ngay may dito balay ni Mia. Bakit, kumusta ka matan? Kastoy, mayat latamat. Sika ngay, kumusta? Nadamag kumat nga addan baro a love life mo. Asino ngay, mabalin nga iyam among tumat kanyak tapno makitak mat. Awan parikot iti dayta. Talaga ayam amok kada kayo ni Rowena. Kapot agas sawa kaminton. Anya, kayat mo asawan. Wen, Nemia. Kasta ti planok. Ngam sakbay na. Agurnong kami pa'y angaw muna. Kasta gayam. Sayang, sapay adda imbaga ni Melody kanyat. Anya timbaga na.
Pangasim man ti ibagam kanyak. Naklaatak iti dadangay bagam anemya. Diyak niya namnama. Akayat pa ni Melody ti makisinubyan kanyak. Wen kaputaadan ni Rowena. Ngumnaawan ko ma, nalabit akayat mo matlang nga subyan ni Melody. Laglagi pam nga isutiin na dagiti anak mo, James. Saan na may subliti na palabas? Gaputa adun dagiti napaspasamak. Sapay ko mata maawatan nak na miya. Kaya't kula ang mabukal matlaang ti pamilyayo, no mabalin. Naimbag nga oras mo, kabsat. Sika ni Rowena, saan ka di? Owan, kabsat. Apay ka di? Ada ka di ka sa pulam kanyak? Sino ka di? Siyak ni Melody. Siyak ti asawa ni James. Asawa ni James? Wan, Rowena. Uray dinak inkasar ni James. Siyak latta ti ina dagiti anak na. Iso ada kami ti rumbang nga agtipon. Iso apang nga asim. Adaywam ti asawak. Di mo ko mapanunutan na iti imbagakin ka ni Melody, Rowena. Ay ayatan ka. Iso adinak ad adaywan. Ngam, husto ti kunana. Iso ti ina dagiti anak yo. Iso ada kayo kano ti rumbang nga agtipon. Jakon ay ayatan ni Melody. Sika itantili naon ti pusok. Sika tinang tadlawag kanyak. Hindi panawon ti bagyo iti biyag ko. James, jak kayat nga ada masaktan nga po kanyak. Iso anasaysaya at laangan nga aglinipatan. Subliam ni Melody. Gaputa iso ti ina dagiti anak mo. Anya, saan? Jak maaramid na ita. Gaputa si Kanti ay ayatek. Anya ka di ti parikot, pare. Apay ngagbarbartag ka manen. Aduuna yung tinainom mo. Agurak ni Melody, pare. Kalpasan ti panang panaw na hindi ka na kami, kanagiti anak ko. Nga ure nagpakpakasyak. Sana nang ikaskaso. Ita, kayat na tiyag supli. Anya? Tay talagayam. Katawan mo't maaramidan na. No di mon kayat, pare. Isuasan arumbang agbartag ka. Awarin, pare. Nakiwin na suwasan kanyak ni Rowena. Kaputa kinasarita ni Melody. Nasakit. Ay ayatek ni Rowena. Kaya't ko nga ikasar. Kam kasanupay ang mapasamak na ita. Di mo kumakunaan ang makibibya nga kada kayo kini James. Rowena. Anya ka diti kayat mo nga ipagka. Namuak ngamin ang nakiwin na suwas ka kenkwana. Podno dayta. Gaputa hustumat ni Melody. Isuda ka ni James ti rumbang agtipon. Gaputa adda dagiti anak da. Nga madundagiti napaspasamak, Rowena. Narigatan ang mapasamak dayta ibagbagam. Kan may isa, sika itante ay ayatan ni James. Sigurado lakid di nga agliday manen, no talaga makiwin na suwaskan kenkwana. Malipatan naktumatlaang ni James. Jak lang amin kayat. Asyak tagbalin at tubang, iti pan nakabukol manen ti pamilyada. Kunantan nga dapuntom dita, ang napukawan ti panagayat ni James kini Melody. Gapumatlaang iti pananggulib idi ni Melody kenkwana. Alan. Di mo kumamot pa sakitan ti gayem ko. Ita ka di pa ita nakalipatan. Nalipatan nanti saem nga impain ni Melody kenkwana. Ken naawat nanti amin. Ket amok agapuken ka. Iso adaras nakalipat ti gayem ko. Jakam mo, Alan. Ngam, aklunak. Ay ayatak itinapudno ni James. Ngam rombang nga amerisak anaimbag. Noan niya ti maiparbang nga aramida. Anya ka din day tingar aramidang Melody. Apay anapan mo kinasarita ni Rowena. Kat imbagam amakiwin na swas kini James. Kaya't ko laang amabukal man ti pamilya mi nemya. Apay, dakas ka di.
Kat, apay, pinanawam ka din ni Bernard. Apay akayat mo ti makisinubyan kini James. Saan pa'y? Ngam aramidak to dayta, inton sinaanan ni James dayjay babae. Adayumat lang anapin pintasak ngam dayjay a babae. Friend, daytoy lang ang ti maibaga. Sinayang mo ti panawon para kada kayo kini James. Bumawi ka langan kadagiti anak mo. Sulnitam tinagkurangam kadakwada, itatanapig sa kapay. Pang-asim ko, mamot, anak ko. Labanam no anya ti madi amarikrik-nam. Naglabasa mo unti kasta. Nabailambot ide saan ka de. Husto kayo, nanang. Nabalag hindi ang gundaway. Gaputanda ni Rowena anangan anding ay kanyak, malaksit ka na kayo. Hanggang awanan, ang kiwin nasuwasan kanyak, gapo ka ni Melody. Apay, anya ti inaramid ni Melody. Kinasarita na ni Rowena. Imbaga na anda kami kano ti rumbeng agtipon, gaputanda na iti anak mi. Anyan ni Melody. Kasla nalipatan na mutang ti inaramid na kan ka ide. Ti pananggulib na kan ka. Napakawan ko kuman gapoy ti kinagulib na. Ngam gapoy ti dayto nga naramid na ita. Nagsubli ti gurak ken kuana nanang. Anak ko. Patyak asaanan ngagsubli ni Rowena. Iso nga awan ba't nga rudan serbiti biyak kanyak. Imay kami, tada na patag nga ibagami, auntie. Anya dayta. Kasarita dak kadimat. Akas iti inayo. Di kay madanagan. Nakiwin naswasa kun ka ni James. Nga oray na sakit mat para kanyak. Husto mat nga minti ko nati inayo. Iso dati rumbang nga agtipon. Auntie Rowena, pudno nga iso ti inami. Katkas anak, kayat mi kumamot ang mabukal ti pamilyami. Ngem ammo mi asanan ang mapasamak dayta. Husto ti kabsat ko. Adon dagitin na paspasamak. Kano may isa? Ammo mi asikaitan ti ay ayatan ni tatang. Anya. Imay kami kiniyunis. Nga oray makumikom kami ti trabaho mi. Gapot madanagan kami iti mapaspasamak ni tatang. Anya ti mapaspasama kita kenkwana. Tinasayat. Sumurot kayo langan kada kami ije balay, auntie. Agsarita kayo anaimbag ka ni tatang. Ngam nakiwin naswasa kon kenkwana. Awanin turumbang apagsaritaan mi pay. Ngam amok. Ay ayatan nyo pa'y lang ni tatang. Isung umay kayon. Tapno makapagsarita kayo anaimbag ka ni tatang. James, ada akon. Agsubli akon diti balay. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Di nakarakupan. Dumngag ka iti ibaga. Sige, dumngagak iti anyaman na kayat mo nga ibaga. Sa anak a ginargari ni Rowena. Nagrusing ti pudno nga ayat di ti pusok. Katisigod na pudno a panagayat ko ken ka. Napukawan. Saan kan nga ay ayaten, Melody? Agawid kayon kadagiti anak mo itayan ti amada. Anya? Saan? Uray anya ti bagbagam. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko dito balay? Agyan kami dito'y. Gaputa agtipon tamanan. Anya? Husto tinangag mo, James. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko? Gaputa agtipon tamatlaang. Buklan takit din ti pamilya tayo. Umanugot akon apa ikasarkan ka. Ladingitek, Melody. Ngem panakunak, naladawan dayta para kadata. Saan kan nga ay ayaten? Kaputan ni Rowena itan ti adday ti pusok. Saan na pale? Taas saan tamat ang nagkasar? Saan awaya kayo mo't ang makapagkasar ka ni Bernard nga ama ng iti anak mo? Anya? Apay asaan ka ama pandita balay, nimya balasang ko. Agsirsirip kamutlatan dito'y saan una nga adayaw. Mabainak nana, kinapudno na,
Siyak ti mabain, gapo iti kasdi nga inaramid ni Melody. Insangpet nakit din dagiti dua nga anak na iti sabali a lalaki dito'y balayo. Bayam laeng balasan ko. Ni James nagdesisyon iti rumbang amaramid. Kitaan nyo, nana. Simreken da Melody iti balayo. Nagkinaawatan dan samatan kin ni James. Imposible da itabalasan ko. Ala, umay ka. Inta kita no ay nyaman ti mapaspasamak. Sige nga rod, Nana Diling. Inta kita no anya ti mapaspasamak kadakwada. Ay na, anya ka din ti aramidan ni Melody, Alan. Idaldal na maten ti baginakan ni James. Idinto tasan lang arudan akayat ni James. Nalabit akayat namut ang mabukal ti pamilyada tata. Ay, angam naladawan ti amin. Saanan nga ayatan ni James ni Melody. Gaputa na ibaw ingan ka ni Rowena terik nana. Wen nga rod tata, hanggang baybayan tayo latan ni James ti agdesisyon, may papaniti dayta. Kuyugan dakman kit di tata. Intayo sarongkaran ti water refilling station da James. Ay katuon na malaw may kabarok. Tapno makitam, ti dakkel ang nagbaliwan na. Ay na, asinsadon, sipon na dan iti trabaho dagiti agkapsaak. Nabayag nga agpaiso na jak nagpaspas siya rijay, tata. Nanang, anya ka din ti aramiden nyo. Apay nga inyawid yu dito'y dagiti kakabsat ko. Kabailan nyo ka di, ti makikadwa kada tatang kan Auntie Rowena? Eunice, JR, siyak ti rumbang nga ikasar ni tatang nyo. Gaputadda kayo nga anak mi. Apay nga italang napanunot yu dayta, nanang. Italang amin miris ko. Anigayam tatang mo ti talaga ngay ayatak. Dakas ka di no kayat ko amabukal manan ti pamilya tayo. Kinapudno na. Kayat mi mat mapasamak kumadayta, nanang. Ngam narigaten. Gaputa nagadon dagiti napaspasamak iti kalabas. Adan ni Auntie Rowena iti biyag ni tatang. Kastamet, nga adan ni Uncle Bernard iti biyag mo. Melody, di mon ipilit ti bagim kini James. Anya nga rod, sabali itan tay ayatan na. Naladawan ti panakamiris ko, Nemya. No diyak ko maginuliban idi ni James. Adayo ko masiguro ang nagsisina kami. Nalabit, talaga akastoy ti mapasamak, Melody. Di mo pabasulan unay ti bagim kadag iti napaspasamak. Ornosem laangan ti panakilangan mo kini Bernard. Kaasimat dagiti dua nga anak mo. Numayadayuda iti amada. Husto ka, Nemya. Kastalangan ti aramidag. Saan kon nga ipilit ti bagik? Gaputa siyak matlaang ti akin basol. No apay ang nagbawing ni James iti sabali a babae. Maala, nalpasan ti amin. Mangrugi kayo ki di manan. Kat sangwen nyo ti kinapudno. Kinapudno, asaan kayon amabalin nga agtipon kini James. Natulagan ti kasarta, James. Sigurado ka ka din, asyak ti kayat mo nga ikalaysa? Anya? Nabayagan nga agdintin na Rowena. 5 pa yan ti taon ti anak ta. Apay kitin nga asa anak asigurado. Kat mabalin mat nga agbaliw dayta. Nga oray nabayagan nga agdandan nata. Malagip mo tinapasama kada kayo ka ni Melody? Anya? Sabali ti sitwasyon iti kanita. Iso adi ka nagpanunot iti negatibo. Umay ka man kaya di tarakupan ka. Ay ayatin ka unay, Rowena. Ay ayatin ka mat unay, James. Kat agyaman akmat, iti panagayat mo kanyak.
Naimbag nga oras yo, James. Rowena, mabalin ka di akasarita kayo adwa. Natalnan ti biyag mi ka ni Rowena. Naragsak kami. No dagiti anak ta ti gagaram, awan da ditoy. Adda da iti sa bali a lugar nga agtagtrabaho. Amok day ta, James. Ada komunikasyon mi. Gaputa pa saray ikandakmat iti kwarta. Ngam saan aday ta ti imayak diti balahiyo nga agasawa? Anya nga ro ti gagaram. Kaya't ko ti agkidaw iti pamakawan kan ka, James. Siyak ti makagapuno apay anarakrak ti sigud a relasyon ta. Ngam naawat kun day ta. Kat sapay lakuma. Taagbalin tayo nga agpapagayam iti laksid ti kasjay a napasamak. No siyak, mabalin latang agpapagayam tayo. Sapay kumata na pudno ka iti dayta nga imbagam. Wan Rowena, kat panagnikak dayta. Husto ti kuna ni Rowena, Melody. O sige, manipon ita, agpapagayam tayon. Sigurado, maragsakan lakit di dagiti anak ta, no maamuan daan na ornos tayo na talo. Wan James, naamiris ko nga min asaanan a masapol nga agsinubyan ta. Tapno mailintag ko dagiti bidot an aramidak. Katagyamanak, gaputa pinakawandak. Sige lang, mangantayon. Sapay kumata magustuhan nyo dagiti insaganak amakan. Dayta ti sagana ni Janie tagkasangay itangal daw. Wan ngagpaiso Eunice, JR. Kaya tagyaman kami, taimay kayo. Tapno danggayan na kami amang celebrar. Iti may kalima pa nagkasangay ti kapsatyo. Wen mat tatang, Auntie Rowena, ipatpatag mi mat ni Jenny nga ading mi. Husto timbaga ni Eunice. Isu ano adda masapol yo. Di kay ko mabumdeng amang ibaga kada kami. Agyaman kami no kasta, anak ko. Kumusta kayon nga agasawa, James anak ko? Awan ka di matlaang ti parikot yo. Nasayat kami lata, nanang. Naragsak kami. Kat nadaman parikot no daduma, gagangay langan na kita. Tinapatag, agdanggay kami amang sulbarit ti asawak. Kasta ti rumbang anak ko. Da kami kat di ti rumbang nga agdamag, nanang. Kumusta kayon? Kumusta tirit na yo? Maululaw kayo kanipalang? Mayatan tirik na kanak ko. Didak pa kadanagan. Kan may sa nobelang tay pulang ko ti binulod ko abiyag. Naragsak akaon. Gaputa nakitak ti panagkakapyayo kada Melody. Di kayag sawi ti kastananang. Kaya't na kayo pa'y amakadwa ti mabayag. Ipatpatag na kayo ni Jenny nga apo ko yo. Wan mat ngami, nanang. Di kay kumaagsao iti kasta. Saan mi pa'y akayat nga agsisina tayo? Adto'y nanang, inyagan kayo kadagiti mula mi anatnatan kan prutas. Kanan nyo dagito itapno pumigsa kayo pa'y. Sika ka di dayta, Melody balasang ko. Wan nanang, siyak daytoy. Apay, saan da kun ama ilasin? Dispensarum ko mabalasang ko. Diyak nga minuna yun makaipasir. Kasta ka din nanang. Isumat lagayam akit kitaan daklatan itay sumrekak. Awan nga rood. Naimbag man, tanalagip nak nga imay sinarungkaran. Nadamag ko nga min anakapsot kayo nanang. Iso nga imayak. Kan, alaak mo tanday ti agundaway. Tapno at kidawak iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko ka ni James iti kalabas. Talaga adakulan tinagbaliwa ang balasang ko. Katala, pakawanan ka. Gaputa naragsak beton tibiyag ti anak ko. Iti sidong tinagbalin nga asawa na. Nagsaya atan ti kastoy abiyag mo ita, Melody. Papasya-pasyar ka langan dito'y mall. Saan mo't nemya? Adala nga min imay ko ginatang dito'y isungad daa. Nairana mo ta nakita ka. Di ka man. Kano in libre nakpay nga rod iti merienda. Basit lang day ta, friend. Madlaw naragsak ka na. Gaputan na lawagan ti rumam.
Husto ka, friend. Naragsakak. Gaputa na saya at itantipan na kilangan kanyak ni Bernard. Ken, agpapagayam kami pa yan kadaruwena. Ay na nagsaya atin adamag dayta Melody. Kasta napimpintas metlaang ti agbyag no nalagan ti barukong mo. Tay awan im-im penem asakit tinakam iti pada matao. Husto ka nemya. Mala, inta ka rodan. Agawid tan, gaputa nagatang kumutan ti kayat ko agatangan dito yung mall at t-shirt para iti asawa. Naimbagmat na nakaawid kayo manan ngagkabsat. Kailiw da kayo kaminan. Uray da kami Tatang. Kailiw may matan ang makita ti kabsat mi. Huwag tatang. Ken adda na patag nga ibagami. Anya dayta? Ibagayo lang Apay, makiasawa kayo ka din? Saan pa'y Tatang? Ngem kayat mi asorpresaan ni Nanang inton kasangay na. Tapno makabawi kami Okay lang kadikada kayo, Tatang? Apay kit dinasaan. Aramidan nyo ti amuyo anasayaat. Kat awan dagas na no sagutan nyo mati inayo. Agyaman kami tamaawatan nyo, tatang. Ala, agsagana kayo nga rod. Sorpresahin tayo ni Nanang inton kasangay na. Awan parikot iti dayta anak ko. Makapasuron mo't ni Bernard. Kung nga ipasyar na dagiti anak mo itakasangay ko. Dapat gayam na pananda. Ay, masuro na ka talaga. Ay. Hello? Anya? Apay nga dadadita? Sige nga, Rod. Umayak dita itamot laan. Happy birthday, Nanang! Adda kayo amin dito eh. Wananang, kinasarita mi ni Uncle Bernard. Tapno makimaymay sa kada kami. Ay na, kasla, jak, mas baalan ti marikrik na kita kinaragsak. Jak nilamnama mapasamak ti kastoy. Ay na, di ka nagdrama Melody. Agragsak kakit di. Gaputa na patag kalat ka dagiti anak mo. Husto ti ko na ni Nemya, Melody. Mala, husto daytan. Intay kat mga nun. Tamangan no agbaaw dagitin ay sagana nga adu amakmakan. Ditan papagayam, tinaggibusan, tiserye tayo itaalawas na pauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.